ngo tu bi nuwa te begni a shemi baba te nuwa dianya ngo mi ko bi nuwa te glangu am kwa chi nuwa nya ngo mi ko bi a shemi madini nuwa ka chi ni bila nama di kulinya nuwa mangu Yohan te ci chu tu ci sa za bin ci li zi si pa Yesu mi kwa bi ro dianya ro te si pa Yesu mi kwa bi gla du ngu bi si pa Yesu nya ro te ma gla ma nga lo ro udi wa kwa te si pa Yesu mi kwa bi din ta nga ku te se nye nye bo nye bi ca ma te ro pe mu la du ngu mi ne kwa ro hwa ma a mya te li jwa nga mi ne pu za shi za te hwa ka chi du te hwa ja zi ni te hwa te li u shi a mya ro hwa te ma nga lo kulinga mi ne kwa ma pu za shi za ja zi ni se ni ka chi ni nya bi ca ma ma jo si pa Yesu li ro te gla ma nye bi ca ma nga lo a so pa kwa ro na na wa ma se she te i zi kwa hwa pu shi ngu na li bu hang e ba nya ask and you will receive and so your joy will be complete libu hanga bemasmanya ro spa Yesu mi kwa bi dianya ro chichi wangu wamali matse usale glama ka chidu thmanya bi sama ka chidu ngalo bithlebelo usanne kwa nga these ronya bi sama ka chidu bemuladungu nibe kwa nya bi sama majo gumawuni ne spa Yesu ne kwa didu ile bi sama de ro bemuladungu